Filmovi koje smo voljeli i filmski plakat od 1941. do 1945. nazivi su izložbi filmskih plakata iz zbirke Istorijskog arhiva. Izložba Filmovi koje smo voljeli prati razvitak domaće kinematografije od 1947. do 1980. godine. Predstavlja jedinstveno stvarenje brojnih tadašnjih reditelja kao i socijalnu i psihološku dramu, te ekranizaciju najznačajnijih proznih ostvarenja, ali i bajke, dečjih filmova, mjuzikala, komedija, a prikazuje i filmske reklamne materijale tog doba. U vreme kada nije bilo toliko medija, film se reklamirao tako što se lojalno i publici reklamirao sledeći film. Kada dođete da gledate Orlovi rano lete, dobijete poster odnosno flyer za Nikoletinu Bursača kao film koji dolazi. Tako da, to je takođe bio jedan od načina kako je moj otac došao do ove kolekcije. Izložba filmski plakati od 1941. do 1945. godine prikazuje hronološki razvoj evropske kinematografije kroz isticanje bliske veze razvoja društva i politike filmskog stvaralaštva. Sve to omogućeno je dugogodišnjim trudom kolekcionara Blagoja Čkonjevića i ono predstavlja poklon njegovog sina Marka arhivu. Moj otac je strastveni kolekcionar, nije skupljao samo filmski reklamni materijal, skupljao je mnogo toga, ali od svih njegovih kolekcija ova je najimpresivnija i najobimnija. I to je samo testament velikog broja filmova koje on video. On je celu ovu kolekciju napravio kao ženski frizer u 33 godine svog rada u frizerskom salonu, u kojem između ostalog bio jedan reklamni bioskopski pano. Ekranizaciji poznatih romana i pozorišnih komada također je posvećena posebna pažnja. Izložbu je arhiv spremao pola godine.